Tradicionalna manifestacija Božićno seoce biće otvorena svečano sutra u 18 sati u kripti hrama Svetog Save, a otvorit će ga njegova svetost patrijarh Irinej. Božićno seoce biće postavljeno na platovu ispred hrama od 4. do 28. januara. Ideja ove manifestacije jeste da objedini sve praznike u januaru i da okupi sugrađane sa prigodnim programom. Na radost svih Beograđana, posebno najmlađih i najveselijih, i ove godine Božićno seoce otvara svoje vrata. Poslednje pripreme za otvaranje trećeg po redu Božićnog seoceta su u toku, a topli napici, hrana, suveniri, božićni slatkiši, ukrasi i raznovrstan kulturno-umetnički program očekuju sve one koji odluče da predstojeće praznične dane provedu na platovu ispred hrama Svetog Save. Božićni seoci će se otvoriti svečano sutra 4. januara, a otvorit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u 18 časova u kripti hrama Svetog Save i tada će podeliti oko 600 paketića u organizaciji verskog dobrotvornog starateljstva. Zatim od 19 časova na platovu hrama Svetog Save će biti nastup reprezentativnog orkestra Policije Srbije, a od 20 časova nas očekuje nastup i koncert Sanje Ilić i Balkanike. I ove godine organizatori su se potrudili da sada već tradicionalnu manifestaciju obogate novim, ali i da zadrže stare sadržaje koji su se posetiocima najviše dopali. Kao i prethodnih godina, i ove godine smo pripremili bogat kulturno-umetnički program. Svi posetioci će moći da uživaju u nastupima dečjih horova na jedinstvenoj konstrukciji raspevanoj božićnoj jelci, da se provozaju fijakerom ovde po platovu hrama Svetog Save, da u drvenim kućicama pronađu neke suvenire, tradicionalne specijalitete i naravno da uživaju u programu kako u kripti hrama Svetog Save, tako i ovde na platovu. Od noviteta, spomenula bih i improvizovanu kolibu koja će omogućiti svim posetiocima da se ugreju, da probaju neke tradicionalne specijalitete. To je nešto što smo još novo pripremili. Tokom manifestacije na platovu ispred hrama nastupit će veliki broj muzičkih izvođača, među kojima su Tropiko Band, Neverne bebe, Elena Kovačević, Sergej Ćetković i mnogi drugi. Program neće izostati ni za najradosniji hrišćanski praznik, pa će tako 6. januara na Badnji dan od 16 sati biti održano tradicionalno paljenje badnjaka, a na sam dan Božića 7. januara lomljenje česnice u 11 sati. Za doček pravoslavne nove godine takođe pripremljen je muzički program i vatromet.